Kaore e arika ngā toki Māori kua whai tūranga ki roto i ngā kapa o te whakataetai Futupōro te kaumāwha mo te tau etu mai nei. Ko Aaron Cruden o Ngāti Raukawa tētahi, arā ka tākoro ia mā te kapa hau a whiowhio ngā Hurricanes. Me te aha ko te timatanga pēr tēnei o tana piki ake ki te taumata, kua roa nei e wawatahia ana e ia. Ka hore he whakataetai I tua atu. Heoi I mua I te timatanga o ngā pakanga. He kotahi te tū a ngā kapa Super 14 o Aotearoa. It's always something you look forward to, especially when you got young guys come into the squad on that. So, just getting alongside them and just having a new squad is pretty exciting. Kua tau ngā waiwai, engari kei ngā rangi tonu ngā whakaaro o Aaron Cruden, I tana whiwhi I te karanga mai te kapa Hurricanes. I was just very excited, very honoured. It's going to be a huge honour for me to play in the Hurricanes jersey. E tau nui tēnei mō Cruden, kua piki te ora I tōna mate pukupuku raho. A nāna te kapa I raro iho I te rua te kautau, I kaue ki te taitara toa o te ao. This must be. Cruden scores it! Heoi ara atua nō ngā wahanga o tana tākaro hei whakapakari ake. A ko wai atu ia Colin Cooper me ngā tau tōhito o te kapa Hurricanes hei poipoi I aia. You couldn't look past him really. He needed to be secured for the Hurricanes, not just for the now but for the future. E hara ko ngā ingoa hau anake e hia kai ana ki te whakamātau I o rātau pukenga. Engari mo te uri omania poto a Richard Kahui, ko te tumanako ka pakari tana pokohiwi kia eke panuku ia mō ngā Chiefs. I'm certainly confident enough that I can play at this level. It's just being confident enough in the body, I suppose. He tika rāma te whakapono te tangata e tū pakari ai. Heoi kia puta rāno ki ngā papapakanga, ka mōhio he aha te kai ka whāngai hiatu e ngā toki Māori ki tēnei whakataetai. Irina Smith, Te Karere.